Halo semuanya, nah akhirnya kita sampai di Bali. Oh, ada yang ikutan keluar. She took her shoes and then Nah, kita baru sampai di resortnya di daerah Sanur. Tempatnya apa? Cantik. Ya, si Alisa juga udah nggak sabar mau jalan-jalan. Apa namanya? Kita keliling bentar yuk. Be careful ya. Itu entrance-nya. Tapi kalau kesana itu kayak office. Ya, mama harus ambil itu dulu sayang. Masker deh. Namanya Perumpu dari ini rumahnya kita. Rumah apa namanya? Tempat tidur. Ada pool. Jadi di satu resort ini ada beberapa bungalow. Alisa, where are you going? Papa is heading to the pool again. Let's go in. Come, Alisa, Mama mau masuk nih ya. Come on. Ini terasnya. Come on, honey. Honey. You. Take your shoes. Hey, Alicia. Look at your shoes. Yeah. Tada, ini ruangannya. Sliding door. Bobo. Young family, harusnya ada Young. Dapur kecil. Kalau mau masak disediain. Oh, nanti Alisa ambil botol bir. Cuci masak-masak. I think dia pup lagi, say. I smell. Give it to Papa. Give it to Papa. Kalau kita nggak cukup di kasur,